Mu gihugu cy'u Rwanda abategetsi mu gisata c'ubutungane bahamagarira abanyagihugu kwijukira kwitabira ubuhuza hagati y'uregwa n'urega imbere yo kwitura amasentare. Aho iki kinyejana kigeze ubuhuza bukora no mu manza zikomeye cyane nk'imanza z'ubucuruzi zikomeye. Ni ibintu bifatika, ntago ari icyuka, ntago turi mu kucuruza icyuka ahangaha, turavuga ibintu bifatika. Uyu Nteziryayo Faustin, umukuru wa sentare ntahinyuzwa mu Rwanda. Mu gihugu cy'u Burundi naho ishami rya ONU ryitaho impunzi ku isi HCR mu mpfunyapfunyo yemeza ko abarundi bariko barahunguka bava mu makambi atandukanye agwiriyemwo ahanini ayo muri Tanzania abongerekanye. Ku mugabane wa Afrika abasirikare ba leta biriwe bakikuje mu rwa mukuru w'intara ya Tigre ariwo Mekele mu mazindwi zibiri zirenga uvugwamwo umutekano muke. Abagwana muri Libya batanguye inama igamije gushinga leta y'imfata kibanza izoba ijejwe ahanini gutegura amatora yo mu kwezi kwa 12 k'umwaka uza. Aya makuru duce ku masonga harimo yavugwa no mu vya COVID-19 tuyarambura mu kanyisase mube hafi y'amaradiyo yanyu. Amakuru tubafitiye turahera muri Burkina Faso haraye habaye amatora rusange yabaye mu bwoba bw'ibitero by'abajihadiste. Mugenzi wacu Thomas Kamirindi aratubugira ibindi kwino nkuru. President wa Burkina Faso ucyuye igihe Roch Marc Kabore ushaka manda ya kabiri y'imyaka 5 yiyamamaje ashishikariza abaturage gutsinda ubwoba bakajya gutora. Nyamara abaturage b'imidugudu amagana bari hagati y'ibihumbi 300 n'ibihumbi 400, no kuvuga byibura 7% by'abagejeje ku myaka yo gutora bose ntibashoboye gutora kubera umutekano muke cyane mu majyaruguru y'igihugu. Muri uyu mwaka abaturage barenga ibihumbi 2 bapfiriye mu bitero by'iterabwoba by'umutwe wa leta ya Kiislamu na Al-Qaeda. Abandi baturage barenga miliyoni 1 bavuye mu byabo kubera ibi bitero. Usibye President Roch Marc Kabore, abandi bakandida 12 biyamamarije umwanya w'umukuru w'igihugu. Nihabura uwegukana amajwi arenze 50% hazaba icyiciro cya kabiri cy'itora hagati y'ababiri ba mbere. Indorerezi za Afrika yunze ubumwe muri aya matora yo muri Burkina Faso ziyobowe na Bernard Makuza wahoze ari president wa Sena na ministri w'intebe w'u Rwanda. Tuve muri Burkina Faso twerekeza muri Libya aho no munsi abarwana muri ico gihugu batanguye inama igamije gushinga leta y'imfata kibanza izotegura amatora mu kwezi kwa 12 k'umwaka uza. N'ubu twatari kumwe na mugenzi wacu Thomas Kamirindi. Iyi nama irabera ku buhanga bw'amashusho ya video iyobowe n'intumwa yihariye y'umuryango w'abibumbye muri Libya Stephanie Williams ari nawe muhuza wabo. Nk'ikimenyetso gikomeye cyo gushyigikira Loni, mu itangazo rimwe ibihugu 4 by'Uburayi ari byo Ubufaransa, Ubudage, Ubutaliyani n'Ubwongereza bashyize ahagaragara bavuga ko bazafatira ibyemezo bikaze uwo ari we wese uzabangamira iyi nama y'imishyikirano y'amahoro. Ntibavuga uwo bakeka, ariko mu cyumweru gishize umuryango w'abibumbye watangaje ko urimo ukora nketi ku makuru avuga ko bamwe mu bagize iyi nama ya politiki iri mu mishyikirano bahawe za ruswa n'abantu bashaka ko bazabashyira muri guverinoma y'inzibacyuho. Loni ntivuga amazina y'abatanze ruswa n'abazakiriye, ariko yatangaje ko izafatira ibihano mpuzamahanga umuntu wese uzabangamira imishyikirano y'amahoro. Inama yatangiye uyu munsi ikurikiye indi imaze icyumweru irangiye i Tunis muri Tunisia yananiwe gushyiraho guverinoma y'inzibacyuho ya Libya. Niyo yemeje ko abanyalibiya bazitorera umukuru w'igihugu n'inteko ishinga amategeko ku itariki ya 24 y'ukwezi kwa 12 k'umwaka utaha w'ibihumbi 2021. Inama y'i Tunis nayo yabaye nyuma y'amasezerano yo guhagarika imirwano y'i Geneve mu Busuwisi mu kwezi kwa 10 gushize. Aya masezerano avuga ko abacanshuro b'abanyamahanga ibihumbi n'ibihumbi barwana muri Libya bose bagomba kuba bahavuye mu gihe kitarenze amezi 3 ari imbere. Barimo Abarusiya, Abanyasiriya, Abanyasudani n'abava muri Chad.
kugeza ubu Loni ntiratangaza niba baratangiye kugenda bava muri Libya. Nari nabice ku masonga nkitangura abasirikare b'igihugu muri Ethiopia biriwe bakikuje mu rwa mukuru w'intara ya Tigray. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo adufitiye ibindi kuri no nkuru. Indeko za leta zakikuje umugwa mukuru Mekele uno munsi kuwa mbere ku birometero bigera kuri 50. Iyo nkuru yatangajwe n'umuvugizi wa leta mu ntumbero yo gutuza inteko zo mu ntara ya Tigray. Izo nteko zakikuje uwo mugwa mukuru inyuma yuko zihaye inteko zo mu ntara ya Tigray amasaha 72 kugira zibe zishikirije. Umushikiranganje wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed yabwiye inteko zo muri Tigray ko zashize ibigwanisho hasi ku munsi wa gatatu w'indwi atarukongo habe igitero ca nyuma ku mugwa mukuru Mekele. Muri ico gihe inteko zo muri iyo ntara zarashize rokete no munsi wa mbere ku mugwa mukuru w'intara bihana urubibe ya Amhara Bahirda. Abategetsi b'iyo ntara bashigikiye ibitero vya leta ya Ethiopia ndaci inteko zo mu ntara ya Tigray zabivuze ko buno nyene ibitangazwa n'impande zombi biragoye gusuzuma kubera uburyo bwo guhanahana amakuru bwugawe mu ntara ya Tigray. Abantu amajana n'amajana mbere bashobora kuba bagera ku bihumbi n'ibihumbi barishwe mu ngwano yadutse ku itariki 4 z'ukwezi kwa 11. Abantu bagera ku bihumbi 40 bahungiye mu gihugu ca Sudani gihana urubibe na Ethiopia. Mu gisata c'amagara y'abantu Australia yapfunguye imipaka hagati ya leta zibiri arizo Victoria na New South Wales yari yapfunzwe kubera ikiza ca COVID-19. Inkuru turaza mugenzi wacu ejo ni Mukankusi. Imipaka hagati y'izo leta ebyiri zituwe cyane muri Australia yashize irafungurwa nyuma y'amezi hafi 5 hashyizweho ingamba zo kurwanya COVID-19. Leta ya Victoria yabashije guhagarika icyiciro cya kabiri cy'ubwandu kandi ubu noneho imigenderanire na leta ya New South Wales bituranye iremewe. Byari byishimo ubwo imipaka yongeraga gufungurwa hagati y'izo leta zombi nyuma y'iminsi 135 imiryango yari yatandukanye n'ibikorwa by'ubucuruzi byarahagaritswe. Imodoka zari zitonze umurongo ijoro ryose ubwo ingamba zo gutembera zari zimaze gukurwaho kuri leta ya New South Wales ku gice cy'amajyepfo gituranye na leta ya Victoria. Iyi leta yabashije guhagarika ubwandu bwari bwongeye kwaduka bikaba byaratumye umujyi wa Melbourne uba mu bihe byaguma mu rugo by'igihe kirekire cyane birengeje ahandi ku isi. Abategetsi uyu munsi kuwa mbere bavuze ko iminsi 24 yarangiye nta bwandu bwemejwe kandi ko hari umuntu umwe rukumbi ukirwaye COVID-19. Abaturage ntibagisabwe kwambara udupfukamunwa hanze kandi bemerewe guterana ari umubare munini. Ubu ubunywero n'uburiro byemerewe kwakira ababigana. Minisitiri w'intebe wa New South Wales Gladys Berejiklian yavuze ko igihe kigeze ngo igihugu cyose gifungura imiryango, ariko arasaba abaturage ba New South Wales n'aba-Australia muri rusange kutirara kuko batamenya aho iki cyorezo cyihishe, akanabahamagarira gukurikiza amabwiriza yose yashyizweho. Ejo ni Mukankusi cukorerwa mu ngata na mugenzi wacu Thomas Kamirindi atubwira ivy'umushikiranganje wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu ejo kwa Mungu yakoze urugendo mwibanga muri Arabia Saudite. Muri uruzinduko rw'akatarabaho Netanyahu yari kumwe na Yossi Cohen umuyobozi w'ikigo cy'ubutasi Mossad cya Israeli. Bahuriye mu mujyi wa Neom mu majyaruguru ya Arabia Saudite n'igikomangoma Mohammed Ben Salman witegura kuzasimbura se ku ngoma ya Arabia Saudite na minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pompeo. Nk'uko ibigo ntaramakuru bitandukanye bibitangaza, n'ubwa mbere mu mateka umukuru wa guverinoma ya Israeli agiye muri Arabia Saudite. Nta mubano ushingiye kuri za ambasade ibihugu byombi bifitanye, ariko Arabia Saudite yafunguriye ikirere cyayo indege zigenda hagati ya Israeli na Emirates z'Abarabu Zunze Ubumwe. Leta Zunze Ubumwe za Amerika irimo irakora ibishoboka byose kugira ngo Arabia Saudite nayo igirane amasezerano y'amahoro na Israeli nk'uko yabigezeho mu kwezi kwa 9 gushize na Bahrain na Emirates z'Abarabu Zunze Ubumwe na Sudani mu kwezi gushize. Ariko Arabia Saudite ntibishaka kubera ikibazo cya Palestina. Ivuga ko Palestina igomba kubanza kugira leta yigenga yayo bwite mbere y'ibindi byose. Ababisesengura bemeza ko amasezerano y'amahoro hagati ya Israeli na Arabia Saudite yaba ari intambwe gitangaza cyane kubera ko Arabia Saudite ari kimwe mu bihugu by'Abarabu n'iby'Abayisilamu bikomeye ku isi, niyo kandi ifite imisigiti mitagatifu ya mbere ku isi mu miji ya Maka na Medina. Tukivuga ku vya Arabia Saudite, abahuti bo muri Yemen baravuga ko barashe misile kuri societe Aramco ya Arabia Saudite iri mu gisagara ca Jeddah. Ejo ni Mukankusi ni watubwira ibindi kuri no nkuru.
ingabo z'abahuti muri Yemen zarashe misile yikubita ahari sosiyete ya lisansi yitwa Aramco ya Arabia Saudite mu mujyi wa Jeddah wa Arabia Saudite ku nyanja itukura. Umuvugizi w'ingabo z'abahuti yabivuze uyu munsi kuwa mbere. Arabia Saudite ntacyo yahise ivuga ku byo icyo gisirikare kigambye. Umuvugizi w'abahuti Yahya Sereya yavuze ko amasosiyete y'abanyamahanga hamwe n'abaturage ba Arabia Saudite bakwiye kwitonda mu gihe operasiyo zizakomeza. Yavuze ko igisasu cyarashwe gisubiza ibikorwa by'urugaga ruyobowe na Arabia Saudite muri Yemen. Isosiyete ya leta Aramco yahise igira icyo bivugaho ubwo yari bisabwe. Ibigo by'iyo sosiyete itunganya peteroli n'ibikomokaho ikanagemura mu mahanga ibyinshi biri mu ntara y'uburasirazuba bwa Arabia Saudite mu birometero birenga 1000 uvuye Jeddah. Yemen yugarijwe n'ubushyamirane kuva urugaga ruyobowe na Arabia Saudite rutangiye mu kwezi kwa gatatu mu 2015 kugira uruhare mu gusubizaho guverinoma ya Yemen yari yakuwe ku butegetsi mu murwa mukuru Sana n'ingabo z'abahuti ziri ku ruhande rwa Iran mu 2014. Abahuti bavuga ko barwanya ubuyobozi bwamunzwe na ruswa. Barakoze bagenzi bacu kuri aya makuru yose ageze hirya nino ku isi bahejeje kudushikiriza. Ijwi rya Amerika mukomeje kumva mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ndabutse ko muyumva kuri FM 104.3 kuri mwebwe mutwumva muri mu Rwanda, abatwumva muri mu Burundi turi ku mirongo migufi itandukanye shortwave. Mushobora kandi kumva ibiganiro by'Ijwi rya Amerika muciye kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, adresse ya Facebook, YouTube na Instagram byacu ni VOA radio yacu. Mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru mu karere k'ibiyaga bigari turayahera mu gisata c'ubutungane mu gihugu c'u Rwanda, aho urwego rw'igihugu rujejwe iperereza RIB mu Pfunyapfunyo rutangaza ko witwa Viateur Mitsindo umwarimu wa sport ari mu maboko yarwo. Hari haheze iminsi 6 umuryango wiwe n'amashirahamwe aharanira uburenganzira bwa kiremwa muntu barabuze irengero ryiwe. Umuvugizi wa RIB Thierry Murangira amaze kubwira Ijwi rya Amerika ko Viateur Mitsindo yagirizwa gukorana n'imitwe iterabwoba ikorera hanze y'igihugu. Thierry Murangira yabwiye mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana. Icyo navuga nuko arahari, arafunzwe n'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha, ntabwo yaburiwe irengero. Yafashwe tariki 17 z'ukwezi kwa 11 uyu mwaka, akaba akekwaho kuba akorana n'imitwe y'iterabwoba ikorera hanze y'igihugu. Ubu rero iperereza rirakomeje, dosiye iri gukorwa, ikazashyikirizwa ubushinjacyaha mu gihe cyagenwe n'itegeko. Murakoze kutubwira aho Viateur Mitsindo aherereye, ko afitwe na leta, afitwe n'ubugenzacyaha, ariko se umuryango we warabimenyeshejwe? Yego, umuryango we warabimenyeshejwe, umuryango we urabizi kuko ni bimwe mu bintu mu burenganzira bwo gukurikiranwaho icyaha amenyeshwa. Hari ukumenyesha umuryango we, ndetse hari no kubona umwunganira mu mategeko, n'ibindi byose yemerewe arabihabwa. Kandi ibyo byose yarabibwiwe, yamenyeshejwe uburenganzira bwe, ndetse n'umuryango we urabizi, siko ari RIB imufite. Amaze hafi icyumweru, amaze iminsi 6 ataboneka, na n'ubu umuryango we wari ukibaza ahantu hari, ariko utegereje ko amakuru wayamenya kuri uyu wa mbere. Kubera iki byafashe iminsi yose kugira ngo bimenyekane? Ntabwo byafashe iminsi yose kugira ngo bimenyekane, yabimenyeshejwe, umuryango we wabimenyeshejwe agifatwa. Kereka wenda wowe ushobora kuba wambajije uyu munsi akaba ko gusubije ko we rwose umuryango we umenyeshwa agifatwa, umuryango we umenyeshwa. Kubaregwa gukorana n'imitwe y'iterabwoba, iyo mitwe mushobora kutubwira iyo ariyo, nimba bishoboka byemewe n'amategeko? Urakoze cyane Venuste, kubw'impamvu z'iperereza ntabwo turi bujye muri detaye y'ibyo byose, kuko kubw'inyungu z'iperereza bishobora kwangiza iperereza tugiye muri detaye, biracyari mu iperereza ubu ngubu. Thierry Murangira, ndabashimiye cyane kubw'aka kanya muhaye Ijwi rya Amerika. Murakoze cyane namwe kuba mwaduhamagaye.
tukiri kuri no dossier ya Viateur Mitsindo tuributsa ko amakuru yaramaze iminsi atangwa n'ibigo biharanira uburenganzira bwa kiremwa muntu yemeza ko gitifu umurenge wa Nyarugunga ni mu gisagara ca Kigali ariwe Madame Geneviève Uwamahoro yabwiye Veneranda niyo dusenga umutambukanyi wa Viateur Mitsindo ko uwo bubakanye yatwawe n'abakozi ba RIB igihe yamwitavye. Mu makuru yacu yabanje twari twavuganye na bwana Joseph Matata umuhuzabikorwa w'ikigo kirwanya umuco wo kudahana no kurenganya mu gihugu cy'u Rwanda aho yariko aramutabariza. Bakunzi baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira: Radio Communautaire La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7, Radio Ngoma ya Mani yo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8, Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4, Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 90.0. N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.9. Ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru. Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu gihugu cy'u Rwanda kandi umugambwe Dalfa Umurinzi amategeko ataremera gukora urashima irekurwa ry'umunywanyi waryo bwana Gaston Munyabugingo yaramaze amezi atanafunzwe agifatwa. Inzego z'umutekano zari zatangaje ko yafashwe arungitswe n'umukuru w'umugambwe Dalfa Umurinzi ariwe Madame Victoire Ingabire mu migwi y'iterabwoba irwanya ubutegetsi bwo mu Rwanda. I Kigali ni inkuru tubaza mugenzi wacu Eric Bagirubusa. Hagati mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka nibwo ijwi rya Amerika twabagejejeho inkuru y'isakwa ry'abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda. Abo ni Madame Victoire Ingabire umuhozo ukuriye ishyaka Dalfa Umurinzi ritaremerwa n'amategeko mu Rwanda na Maître Bernard Ntaganda washinze PS Imberakuri kugeza ubu ryacitsemo ibice. Intandaro y'iryo saka yabaye amakuru bwana Gaston Munyabugingo wakoreraga Minisiteri y'Uburezi yari yahaye inzego z'umutekano nyuma yo kumuta muri yombi nk'uko byatangajwe n'urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB. Rwari rwatangaje ko bwana Munyabugingo yafashwe agerageza kwambuka imipaka ngo ajye kwifatanya n'imitwe y'iterabwoba irwanya ubutegetsi buriho mu Rwanda. Icyo gihe mu biganiro byacu mwumvise ko mu ngo z'abo banyapolitiki inzego z'umutekano zahatwaye ibintu byinshi byiganjemo inyandiko zari ziriho cyane amatwara y'amashyaka yabo. Isaka Maître Ntaganda yise ko rigamije kubatera ubwoba. Ndagira ngo mbwire abanyarwanda badukurikira ko ibyabaye atari isaka ahubwo nitera ubwoba tumenyereye ishyaka rya FPR. Babanje kumena urugo, burira urupangu, bafungura ku ngufu, baca ingufuri ku rugi rwo ku marembo. Sinzi rero ibyo ngibyo munyabyita ko ari isakwa. Kuva mu cyumweru gishize ijwi rya Amerika yamenye amakuru ko bwana Gaston Munyabugingo nyuma y'amezi atanafunzwe yarekuwe. Twamenye ko yafunguwe ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa 11 uyu mwaka. Gusa tugeriwe mu rugo Indera mu karere ka Gasabo cyaba icyo yafungiwe, aho yafungiwe nuko yiyumva nyuma yo kuva mu nzu z'imbohe yirinze kugira icyo dutangariza. Umwitegereje arakomeye aravuga make ubundi agacishamo agakinisha abana biboneka ko bari bakumburanye. Tuganira na Madame Victoire Ingabire uyobora ishyaka Dalfa Umurinzi yadutangarije ko iyi nkuru ari twayumvanye bwa mbere kuko inzego ntacyo ziratangaza mu gihe zifunga Munyabugingo zari zatangaje mu binyamakuru ko yaziraguye umunyapolitiki. Avuga ko kuba yari kuba ari inkuru nziza ariko inatanga ubundi butumwa ku by'Ingabire yakunze gushinjwa. Gaston n'umuryango w'inshuti we n'umudamu n'abantu b'inshuti bakiri bato bageze abana batoya. Nishimiye rero ko bamufunguye. Ibyo ni ikimenyetso kigaragaza nyine ko ibyavugwaga atari byo. Namwe mvuga ko nta gahunda nta mitwe y'iterabwoba nkorana nayo, nta muntu njya nohereza mu mitwe y'iterabwoba. Noneho gufata umuntu ukorera leta ndetse no mu ishyaka rya FPR bakavuga ngo Ingabire yamuje mu mitwe y'iterabwoba, ubwabyo tekereza ko n'ababikora n'abivuga babisebya banasebya n'izo nzego zose, ariko ni byiza ko basize mu gaciro bagasanga ibyo bintu byose nta shingiro bifite ukabamure. Hari hagiye gushira icyumweru abavugizi b'urwego rw'ubugenzacyaha RIB n'ubushinjacyaha tubashaka baranze kugira icyo batangaza kuri iki kibazo. Mu kiganiro urwego rw'ubutabera rwagiranye n'abanyamakuru kuri uyu wa mbere twabajije abategeka izo nzego iby'ifungwa ritubahirije amategeko, maze uhereye kuri bwana Aimable Havugiyaremye umushinjacyaha mukuru avuga ko iyo bigeze ku mahame y'ifunga n'ifungura ritubahirije amategeko bitwararika. Avuga ko bagiye kubikurikirana byaba byarabayeho wabikoze akakurikiranwa n'amategeko. Kuri iriya kesi wavuze ngira ngo abantu
babikurikirana bakareba wenda baza kubisobanura ariko ntabwo mpamya ko niba byaranabayeho haba hararenze iyo minsi 90 kuko niba hari ibintu twitaho n'icyo ngicyo iyo hagize n'uwabikora nabyo twamukurikirana mu mategeko. Naho Koloneli Jano Ruhungu utegeka urwego rw'ubugenzacyaha RIB akavuga ko Bwana Munyabugingo yabegera agatanga ikirego, avuga ko amahame y'umwuga atamwemerera gusobanura mu ruhame imiterere y'iki kibazo. Kesi yabaye uwo nguwo wabikorewe yatwegera agatanga ikirego, uretse ko iyo umuntu afunzwe bitemewe n'amategeko urukiko rutegeka uwamufunze niba ari umugenzacyaha cyangwa umushinjacyaha kuzana umuntu urukiko rukamufungura rwafatira n'ibyemezo uwamufunze bitemewe n'amategeko. Mu rwego rw'amategeko ku byaha bisanzwe mu manza z'inshinjabyaha urwego RIB ntirwemereye kurenza iminsi 5 rugifite dosiye n'umufungwa, cyo kimwe n'ubushinjacyaha buba bugomba kumushyikiriza inkiko aho babona ari ngombwa, nk'uko twabisobanuriwe n'umunyamategeko utashimye kumvikana mu myirondoro ye. Uyu munyamategeko yavuze ko ku byaha by'iterabwoba hazaho umwihariko, ariko nabwo bafungwa ntibarenze amezi 3 bataragezwa mu nkiko. Uko byagenda kose ariko icyo gihe ntigishobora kurenga iminsi 90. Birenze iminsi 90 bishobora gufatwa nk'ifungwa rinyuranyije n'amategeko. Nibyo rwose. Iyo itegeko rigena igihe ntarengwa cyo kuba igikorwa cyakozwe, iyo kirenze igikorwa kirenzeho kiba kinyuranyije n'amategeko, ndetse umuntu urengeje iyo minsi kandi atararegeye urukiko kugira ngo hasabwe icyemezo cy'umucamanza kimufunga by'agateganyo, icyo gihe cyaba kimeze nk'ifungwa rinyuranyije n'amategeko. Hari amakuru avuga ko Bwana Munyabugingo mbere yo gufungwa ngo umuryango we wagenderanaga na Victoire Ingabire, kuri Ingabire ngo irekurwa rye rirumvikanisha kuvuganye nawe wese atakwiswe umwanzi w'igihugu. Nkaba nize rero ko iryo rekurwa rya Gaston riba n'ikimenyetso gikomeye cyo kwerekana ko kunyegera ntabwo ari icyaha, kuko Ingabire ndi umunyarwandakazi uri mu Rwanda ugomba gusabana n'abanyarwanda bose kandi nkunda gusabana n'abantu bose, no kuba bamurekuye ubwabyo ni ikimenyetso kigaragaza ko ibyo byose byavugwaga ntabihari. Uretse aba bategetsi bireba kuba bahakana ko bamufunze binyuranije n'amategeko, nta n'umwe wasobanuye niba ibyo bari bamukurikiranyeho byararangiye. Kugeza ubu ntituramenya niba Munyabugingo azasubizwa mu kazi yakoraga cyangwa se niba ashobora kuzahindurirwa imirimo nyuma yo gufungurwa atagejejwe mu nkiko. Mu Rwanda mu bihe bitandukanye hakunze kumvikana abafatwa bagafungwa binyuranije n'amategeko, n'ingingo imiryango mpuzamahanga irengera uburenganzira bwa muntu yakunze gutunga agatoki, ariko abategetsi b'u Rwanda bo bakabyamaganira kure bavuga ko n'ubusanzwe iyo nta cyiza yavuga ku Rwanda. Bagira ubusa ijwi ry'Amerika i Kigali. U Rwanda kandi ubutungane bwaho buratangaza ko bugiye gutanguza ibikorwa byo guhuza abafitaniye ibibazo mu manza nshinjabyaha. Ibi byatangajwe n'umukuru wa sentare Ntahinyuzwa mu kiganiro yahaye amenyesha makuru kuri no wa mbere, hariko hatanguza indwi y'ubucamanza mu Rwanda. Mugenzi wacu Assumpta Kaboyi yadukurikiraniye ino nkuru. Umukuru w'uru rwego ari kumwe n'izindi nzego zirimo ubushinjacyaha bukuru, urwego rw'ubugenzacyaha bw'u Rwanda bagiranye ikiganiro n'itangazamakuru cyari kigamije gusobanura ibikorwa by'icyumweru cy'ubutabera cyatangijwe kuri uyu wa mbere. Muri iki kiganiro umuyobozi w'urukiko rw'ikirenga Nteziryayo Faustin yasobanuriye abanyamakuru ko hashyizweho ingamba zo gukangurira abaturage kwitabira ubuhuza hagati y'urega n'uregwa mbere yo kuregera inkiko. Uyu muyobozi yasobanuye ko muri ibi bihe ababuranyi bitabaza ubuhuza no mu manza zikomeye. Aho iki kinyejana kigeze, ubuhuza bukora no mu manza zikomeye cyane nk'imanza z'ubucuruzi zikomeye. Ni ibintu bifatika, ntabwo ari icyuka, ntabwo turi mu kucuruza icyuka ahangaha, turavuga ibintu bifatika. Umuvugizi w'inkiko mu Rwanda Mutabazi Harrison yabwira Ijwi ry'Amerika ko iyi gahunda yo guhuza ababuranyi yatangijwe mu mwaka w'2012 ikorwa gusa n'umwanditsi w'urukiko. Yasobanuye ko mu mwaka w'2018 itegeko ryaje guha uburenganzira abacamanza bwo kubanza guhuza ababuranyi mbere y'uko batangira urubanza. Iyi myaka yose ubu buhuza bwibandaga gusa ku bafitanye imanza z'imbonezamubano, ariko muri ibi bihe abashinzwe ubutabera mu Rwanda bongeyeho ko bazongeramo n'imanza z'inshinjabyaha. Umushinjacyaha mukuru w'u Rwanda Havugiyaremye Aimable nibyo yasobanuye. No mu manza nshinjabyaha ubuhuza nabwo burashoboka, ariko ntabwo ari ku byaha byose. Itegeko rigena imiburanishirize y'imanza nshinjabyaha riteganya ko riha inshingano umushinjacyaha wakiriye dosiye yo gutangiza imihango y'ubwumvikane hagati y'ukekwaho icyaha n'uwakorewe icyaha, yabona ko ari bwo buryo bushobora kuriha uwangirijwe. Nagira ngo sobanure neza ko amategeko ateganya ko ubwo buryo bwo gutangiza imihango y'ubwumvikane hagati y'ukekwaho icyaha n'uwakorewe icyaha budashobora gukurikizwa ku byaha bihanishwa igihano cy'igifungo kirenze imyaka 2, keretse iyo ukurikiranwaho icyaha
ari umwana. Abashinzwe ubutabera mu Rwanda bagaragaje inyungu ziri mu guhuza abafitanye ibibazo zirimo ko abahujwe bakomezanya umubano mwiza kurusha iyo bagiye mu nkiko. Uyobora urugaga rw'abavoka mu Rwanda Maître Kavaruganda Julien nawe yemeza ko iyi gahunda izafasha abavoka. Mu kujya mu bahuza bizajya bifasha abaturage batugana nk'abavoka gukemura ibibazo byabo mu buryo bubunga, kubafasha kunga bigabanya umubare w'imanza dusanga mu nkiko, bikanafasha ko amakimbirane akemuka vuba. Ku kibazo cy'umwavoka urimo gufasha mu bunga aba yongera umubare w'abakiriya be kuko imanza ashobora kuburana zigenda ziyongera. Muri iki kiganiro kandi umunyamakuru yabajije ikibazo cy'abantu baburirwa irengero mu gihugu, imiryango yabo ikabashakisha rimwe na rimwe bakabura cyangwa se bikarangira babonetse. Ni kenshi usanga batavuga rumwe na leta y'u Rwanda basobanura ko mu Rwanda abantu baburirwa irengero cyane cyane abatavuga rumwe na leta cyangwa mu miryango yabo. Umunyamabanga mukuru w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Colonel Ruhunga Jano yatangaje ko hari impamvu zitandukanye zituma abantu bashobora kuburirwa irengero, ariko ashimangira ko nta sano bifitanye na politiki. Twebwe umuntu atugani ntitumubaza ishyaka abarirwamo, ntitumubaza niba ari muri opozisiyo cyangwa niba ari mu ishyaka riri ku butegetsi. Twakira umunyarwanda ufite ikibazo wari wese. Abagiye babura rero benshi cyane cyane abana b'abangavu hari igihe bagenda bakajya mu tubyiniriro, yabona amasaha yatinze agatinya gutaha, ariko hashaka iminsi ibiri bagatubwira ati yabonetse. Ariko hari n'abafata indege akagenda atabwiye iwabo, nyuma twakurikirana tugasanga yagiye Dubai cyangwa yahunze amadeni ya Uganda cyangwa Kongo cyangwa ibihugu byose bidukikije. Hari abandi indi kategori y'abantu bagiye bajya mu mitwe irwanya leta, abagwa ku rugamba bo nta n'ubwo twamenya. Ni ibintu bigoye rero kuvuga ngo urwego rushinzwe ubugenzacyaha rwamenya buri munyarwanda wese muri miliyoni 13 ziri mu Rwanda aho yamuriye. Ntabwo ikibazo ari icy'ubukunzi, ikibazo ni icy'umuntu ugenda atavuze. Ikibazo cy'abantu bafungwa bakamara igihe bataragezwa imbere y'ubutabera cyagarutsweho n'abanyamakuru. Umuyobozi w'urukiko rw'ikirenga yongeye gushimangira ko iki kibazo cyahagurukiwe. Bashyizeho itsinda ryihariye ryo kugira ngo barebe icyo kibazo mu magereza yose yo mu Rwanda. Noneho abantu bamaze igihe bataraburana bashobore kuburana, bagezwe imbere y'inkiko baburane, n'ibindi bibazo bijyana no kuba abantu bategereza igihe bataraburana. Iryo tsinda rero rigomba rifite igihe cyo kugira ngo bazabe batugezeho raporo yabo, noneho iyo tubifateho umwanzuro, kubera ko ni ikibazo rwose tuzi kandi kigomba gukemuka. Icyumweru cy'ubutabera cyatangijwe kuri uyu wa mbere gifite insanganyamatsiko igira iti ubuhuza nk'inkingi y'ubutabera bwubaka umuryango nyarwanda. Assumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'Ijwi ry'Amerika. Mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi ry'Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi vyiyumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio Yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira *120 2 4 4 1 Ijwi ry'Amerika ni radio yanyu. Akano nga duce dusozera amakuru twari turafitiye muri kano kanya. Dushimire abagize uruhara bose ngo ategurwe yongera abashikire. Kuri mikro mari kumwe na Joe